Bagesho bjalo ka mehla re alamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT re gasha thui go tswa Studio 10 re thoma pele ka dihlogo tša tšona. And the South African government has decided to withdraw all its diplomats in Tel Aviv for consultation. Afrika Borwa e buša gae dikemedi tša yona go tswa ka Tel Aviv ka Israele go tšwetša pele ditherišano. Ke botse case ena ka mora hore ngwana go be le ngwana e ke bolelwang hore o ntate ha mo gagathile ka tlung o mo shapile e bile ha se botse se hantle. Badudi ba Senegal ka Free State ba kgatlanong le gore tata go ngwana wa mengwaga e mehlano a lokollwe ka peile morago ga go mo setla le go mo gobatša o šoro. Batho besho thobela le hono ke swere tsela ye le mošomi mmogo Tryphos Ntswelengwe. Afrika Borwa e bonala e tšere magato a thatana malebana le naga ya Israele le go gogela morago dikemedi tša yona ka moka go tšwa ka Tel Aviv go rerišana ka seemo sa Gaza. Tona kantorong ya mopresidente Khumbuzo Ntshavheni o boletše se ka Pretoria ge a tsebiša babegaditaba ka dipoelo tša kopano ya kabinete ya beke ya go feta. Mmušo wa Afrika Borwa o tshwenya ke ditiragalo tša ka Gaza tša go thutupišwa ga dikolo le ditliniki ge e šita le go tswalela ditsela tšeo go tšona go sepelago dilori tša thušo ya pele le tša leago ka Gaza. Go latela seo, mmušo wa Afrika Borwa o ikgogetše morago go ba karolo ya dikemedi tšeo di ya go tsena seemo ka bogare ka Israele. Seo ke seo Tona Khumbuzo Ntshavheni a re go ke go kgetha lehlakore leo le fapanego la ditaba. A genocide under the watch of the international community cannot be tolerated. Another Holocaust in the history of humankind is not acceptable. And the South African government has decided to withdraw all its diplomats in Tel Aviv for consultation. Go tlaleletša sephetho sa kabinete go bile le taelo go ya go kgoro ya dikamano tša boditšhabatšhaba go lebelela ka leihlo la ntšhošo maitshwaro a motseta wa Israele ka Afrika Borwa go seo mmušo o se bitšwago ditshwaetshwayo tša go nyenyefatša le go gegea lehlakore le lengwe tšeo go ya le ka Ntshavheni a re go di be di lebišitšwe go batseta ba peleng bao ba ile go ba bolela ge maitshwaro a mmušo wa Israele e le poeletšo ya mmušo wa kgethologanyo. The position of the ambassador of Israel in South Africa is becoming very untenable. Cabinet has decided to instruct DECO to take necessary measures within the diplomatic channels and protocols to deal with the conduct of the ambassador of Israel to South Africa. Go le bjalo ge mahlo ka moka le bišitšwe go mekgatlo ya dipolotiki le bonkgetheng bao ba ikemego go dikgetho tša išago kabinete e leditše badudi go engwadišetša go kgetha. Cabinet is calling on all eligible voters to register to vote for the 2024 general elections at your nearest voting station during this registration weekend. Online voter registration has been opened since February 2023, and citizens are urged to use this facility to register or update their details. Go sa le bjalo tona ya kgoro ya dikamano le tšhomišano ya boditšhabatšhaba na le diphando o lekile go hlatholla gore ke ka baka la eng Afrika Borwa e tšere sephetho sa go ntšha dikemedi tša yona ka Tel Aviv ka Israele. Phando o re ntwa e šoro e bakago dipolao tša badudi ka Gaza e swanetše go fela. Tona o boletše se nakong ya ge a amogela wa mphato wa gagwe wa Ukraine Tona Dimitrov Kuleba ka Pretoria. Kgentwa ya botlhabelagare e loela pele tona ya dikamano tša boditšhabatšhaba ngaka Naledi Pandor o re mmušo wa Afrika Borwa o ka se gomolele masetlapelo a ka Gaza o tlhaloša lebaka la sephetho sa go buša gae batseta ka Tel Aviv. We need to have this engagement with our officials because we are, as you would be aware, extremely concerned at the continued killing of children and innocent civilians in the Palestine. O bošitša lemoša ka bogale batseta ba dinaga di šele ka Pretoria bao ba hlokomologago melao ya dikamano. Afrika Borwa e ya go gadika ka dipotšišo motseta wa Israele morago ga dipolelo tša gagwe. And we felt it important that we should call the ambassador in, and really he should desist from making the kinds of statements he's making without having had any discussion
go le bjalo ye ke ketelo ya mathomo ya tona ya merero ya dinaga di šele Dimitri Kuleba ka Afrika Borwa le yena o sola mpherefere wa ka botlhabelagare. We wish peace to be restored, a just and lasting peace to be restored in the Middle East. Kuleba o bušitše a gatelela bohlokwa bja marumofase. The attack on Israel by Hamas deserves condemnation. Civilians in Israel, in the Gaza Strip, need to be respected and protected. Go sa le bjalo Afrika Borwa e sa eme ka la gore go swara dipoledišano go fediša dipolao. Ge re boa monogae mekgatlo ya bašomi go lekala la thuto e tšhošeditše go tšea magato a semolao le go emiša naga le megwanto ge mmušo o ka tšwela pele ka leano la go emiša nakwana go thola barutiši ba baswa. Se se tla ka morago ga pego ya kgoro ya matlotlo nakong ya ge go alwa ditekanyetšo tša gare ga ngwaga yeo e laetšago gore dikgoro tša thuto tša diprofense di tla itemogela mapheko a go thola barutiši ba tlaleletšo. Lefapha la matlotlo le tsebagaditše bekeng ya go feta gore le ge tšhelete ya go lefa bašomedi ba mmušo go ya ka kwano ya lenyaga e le gona go tla ba boima go mafapha a thuto a diprofense gore a thole barutiši ba baswa. Se se tla dira gore bana e be ba bantši ka diphapošing tša thuto. Bjale mekgatlo ya barutiši e re go se thole barutiši ba baswa go tla be go le kgatlhanong le molaotheo. SATU e re go se thape barutiši ba baswa ga go kwešišege ka ge thuto e le peeletšo le toka ya bana ka moka. Ge e le gore ba tla tšwela pele ba dira se se ngwadilweng mo re ka se kry-a senya nako gore tla leba kgotlatshekelo mo e leng gore tla kgopela kgotlatshekelo gore e ntšhe sephetho sa gore e laele MEC o mongwe goba e laele ministera gore ba tshwanetse ba thape barutiši. Ge tšeo di ka pala re ka se kry-a senya nako gore nna re le mokgatlo re tla boledišana le ba setšhaba re boledišane le setšhaba le baagi ka moka gore re tshwanetse re ye re ngongorega National Professional Teachers Organization of South Africa NAPTOSA e re taba ye ke tlhoba boroko. E re se se ka dira gore barutiši ba tlogele mošomo goba ba ye go šoma dinageng tša ka ntle. You can't really cut. Otherwise, what you're doing is you are limiting the ability of the teachers to do their job effectively. Then tomorrow, we will complain about children being unable to read or children being unable to do math. Professional Educators Union, PEU yona e re go se thape barutiši ba baswa go tla hlola mathata lefapheng la thuto le go hlola gore barutiši ba itokolle mošomong pele ga nako. Re tlo šomiša molao wa Labor Relations Act. Re bone gore ka tsešane le employer to the courts so that re kgone go protect our di-membera tša rena ka bašomi gore re se ka ra ba bona ba abuswa ke employer re ba lebeletse. Maitekelo ka moka a go leka go boledišana le ba lefapha la thuto ka se ga a atlega. Gloria Sefako Mosi, ditabeng tša SABC, Johannesburg. Pijana go putšišo ya rena ya letšatši re botšišitše gore na maikutlo a gago ke afe morago ga gore polelo ya ditekanyetšo tša gare ga ngwaga e bontšhe gore mmušo o leanong la go emiša go thwala barutiši ba baswa. Maikutlo a lena ke ao. Go itaetša mmušo wa rena o sa tša taba thuto serious gore ga ba tšele thuto tlhogong gobane ke seo se tlo bola bana ba rena gobane bana ba rena ba ka sa kry-a thuto ka ge barutiši ba baswa ba le bohlokwa mo dikolong. Aowa go bolela nnete mmušo wa re tšee serious ga o tšee taba thuto serious. Tlogela sephetho sa go tšewa ke mmušo sa gore a ba sa thwala barutiši e tloga le matlhapiša ditlhong ebile se a nyamiša. Se se laetša gore ga bane taba le bokamoso bja naga ye. Ge ba sena mašeleng a go thwala barutiši ba baswa a ba fokotše batlatša ditona mo nageng e re ka tšhelete o tshwanetse ba lefele bona ba kgone go lefela barutiši ba baswa. Mmušo wa rena o tloga o hlokomologile boleng bja thuto ka mono nageng ka go le lengwe se se tlile go hlola kgatelelo ye kgolo kudu ya megopolo le go baithuti bao ba sa lego gare ba tsenetšego dithuto tše tša borutiši. Re sa la amogela
Re lemoša bapelo tše tshesane gore pego ye latelago e ka ama ba bangwe maikutlo. Badudi bao ba lego bogale ka Senegal ka Free State ba nyaka gore monna wa mengwaga 34 yo a latofatšwago ka go tlaiša morwedi wa gagwe wa mengwaga 5 a se fiwe peile. Go begwa gore o bethile morwedi wa gagwe ka Labone bošego a buša a tlotša sefahlego sa gagwe ka sekgomaretši. Setšhaba se batla kgato ya molao e tsewe tebang le rraagwe ngwana yo a ntseng a sotlakaka ngwana wa dingwaga di le 5. Go begwa fa rraagwe a simolotse go mo sotlakaka fa e sale mmaagwe mosetsanyana yo a tlhokafala ka 2020. Ga jaana setšhaba se šakgetse. Nna eno nako ene ke na le yena ha na khutla bona mpolela ntho tse ntatwa di buang go yena le tsa moisang tsona ke disa ga ka ba itsala go fihlela maemo na itsala ebile ke bua ke re ha ke rate go maemo ana a tlo feta mona. Mokgatlho o sa boneng letseno wa go tlhokomela bana le bašwa Resiha wa re ke dikgetsi di le dintsi tsa mofuta o dintsi di sa begwe mo lefelong leno. Ke botse case ena ka mora hore ngwana ho be le ngwana e ke bulelwang hore o ntate ha mo gagathile ka tlung o mo shapile ebile ha se botse se hantle. Batho ba rona community because ho dulwa mmo ba tshaba ho reporta ba tshaba le nka step sa o bula case ha ba ngwana mlela go hlekefetswe ke ntate kapa ke mme mama. So that bravery re batla ho encourage hobane e tla sireletsa bana ba rona hore trauma tse ba kopana le tsona ba kgone ho follow tsona because ba tla bona ona le di adults tse safe tse ka di tshepelang. Gabagare ba eteledipele ba setšhaba ba ikuela gore basotlakaki ba basadi le bana ba tlogelo leruri kwa ntlo le fitshwaneng. Ha re batle ntate a ka fuwa bail because o bontshitse gore ha se motho a ka phelang le batho ha hona ngwana wa 5 years o ka mo shapa ka tsele jwalo especially ngwana wa hao. Monna yo e leng rraagwe ngwana o tlhageletse ka boripana kwa pele ga magistrato wa kgotlatshekelo ya Senegal. O tla tlhagelela gape mo bekeng e latelang. Badudi ba ga Masemola ka ntlenyana ga Jane First ka Limpopo ba re ba palelwa ke go hwetša ditirelo tša motheo go tšwa setešeng sa maphodisa sa ga Masemola. Seo ka ge setešhe se senyane sa go fehla mohlagase seo se senyegilego ngwagola ka Nofemere. Go tloga fao setešhe se sa maphodisa ga se sa ka sa hwetša kabo ya mohlagase mola generatora le yona e senyegile. Setešhe se sa diraga di bone motseng wa ga Masemola se ditše se itemogela tlhokego ya mohlagase tekano ya ngwaga. Transformer ya mohlagase sa le ithunya kgweding ya Nofemere ngwageng wa go feta le go tlogela setešhe se le swiswing. Se se diragetše morago ga go senyega ga generatora ya motswa o swere. Setešhe se aba ditirelo metseng ya go feta 20 e fela ga bjale setšhaba se šetše nyanyeng ka ge mogala wa maphodisa le ona o sa šome ge e sa le mohlagase o kgaoga. Bagolegwa le bona ba hodišeditše dikgolegong tša kgauswi ka ge dintlwana swiswi di le leswiswing la nnete. Re na le seswantšho sa police station moki goba eno goba mogola fela tabeng ya go certifya dipampiri na gore no ga Masemola le police station e sa tšweleng setšhaba se mogola ka botlalo. Ga gone motho a le go safe cause di-case tša mo 7 o'clock o ra ditsotsi di a itirela gate ya police station e tswaletše. Maphodisa ka Limpopo ba re go ba tšeritelele go rarolla pharela ye ka ge ba be ba sokodišwa ke go hwetša moaba ditirelo. The supplier was appointed. After that, he built the mini station. After building the mini station, it was installed. But due to the criminal, cable. Badudi ba ga Masemola ba re ge e sa le setešhe se sa maphodisa se itemogela mathata a mohlagase go tloga ngwagola bosenyi bo hlatlogile mo tikologong ye ka ge setešhe se se šitwa ke go aba ditirelo tša maleba. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC ga Masemola. Badudi ba bangwe ba Tambo Square ka Galeshiwe ka Kimberley ba sola masepala wa Sol Plaque ka go hlokomologa mathata a bona a go lokiša kelela tšhila yeo e tletšego mebila. Ba hlobaetšwa gape ke metse a go tšwa dipomping ao ba rego a na le leraga. Nakong ya o kena sebakeng sena se tsejwang ka gore ke Tambo Square Galeshiwe, baahi ba kgahlanyetswa ke monko o se monate wa dikgwerekgwere tse phallang mebileng. Baahi bana ba hlalosa ha masepala wa Sol Plaque o hloleile ho sekehela dillo tsa bona tsebe.
ba boetse ba bontshitse ngongoreho ka metsi ho tswa dipompong tsa bona ao ba reng a ditshila. Bana ba bobola batho majority ya batho ga nkgapana le TB le last month re tlile step mother saka o nana le TB rates ile di one dream anyway. Poor. It's a poor service. Wat laat ons gee hier in Kimberley. It's a poor service. En ons kan nie so aangaan kykie. Masepala wa Solplaiki o re phallo ya dikgwerekgwere sebakeng sena e bakilwe ke tshenyo polanteng ya masepala ya go fehla metsi. Bangwe ba teng ba ileng gore bana le go tsenela pump station ba utswe dikarolo tse di tseng mme ga jana re na le setlhopha sa lona se leng gore se tshwaragane le go dira dipaakanyo tsewa gore go se ka nna le gape se re tswang re ke sewa spillage seo. Nakong ya o arabela ditletlebo tsa baahi mabapi le metsi, Mothibi o hlalositse ha bothata ba metsi a ditshila e se ba moshwelella. What we call the mud that sometimes seeps into the system itself. Mme re butse di fire hydrant just to flush out the mud that could have gone into the network. Baahi bana ba hlalosa ba se ba felletswe ke tshepo mme ba tseka hore molekgotla wa bona a itokolle mosebetsing. Thabiso Khadebe, SABC News, Kimberley. Moemedi wa molao tshekong ya polao ya Senzo Meiwa o botšišitše lephodisa leo le golegilwego mogononelwa wa bobedi ka taba ya mabapi le lebaka leo ka lona mogononelwa a ilego a latofatšwa ka go bolaya moswaradino wa peleng wa Orlando Pirates fela ka morago ga dikgwedi tše 4. Bongani Ntanzi o golegilwe ka 16 Julae ka 2020 go ya ka Sersanta Vusi Muzi Mogane o latofaditšwe ka molato wa polao fela ka la 26 Oktoboro ka 2020. Nakong ya ge a botšišwa, Sersanta Mogane o tiišeditše gore ka morago ga gore direkoto tša gagwe tša mošomo ka moepong di ganetše polelo ya Ntanzi ya gore o be a le ka moepong ka letšatši leo Meiwa a ilego a bolawa ka lona. Ntanzi ka boithatelo bja gagwe o ithaopile go bolela theresho. Moemedi wa molao o be a fela a bolela gore Ntanzi o be a le kgolegong ka moo go sa dumelelwago ke molao lebaka la kgwedi pele ga ge a latofatšwa. Mogane o gateletše gore ge Ntanzi a ipobola ka polao ya Meiwa matšatši a mararo go latela ka morago ga go swarwa ga gagwe ka la 16 June, o re go swarwa ga gagwe go be go sa sepedišane le polao yeo a e dirilego ka Foslores ka lebaka leo o be a ka se golegwe ka tsela yeo e sego molaong yeo e lebišitšwego go la 26 Oktoboro. Moemedi wa molao o boletše gore lephodisa leo le bego le le mošomong go latofatša Ntanzi semmušo ka polao ya Meiwa go tloga nakong ya ge a ipobola la mathomo. O re ka nako yeo ba be ba na le bohlatsi bjo botilego kgahlanong le molatofatšwa. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya 5. Ranta e tielletše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e hlatlogile. Theko ya dirafša e matlafetše ntle fela le ya Gauta. Dipapading, Mamelodi Sundowns e fentšwe go phadišano ya African Football League. Sehlopha sa kgwele ya maoto sa Afrika Borwa se setlile ke sehlopha sa Wydad Casablanca sa Morocco ka dino tše 2-1 leotong la makgaolakgang ka Casablanca. Go sa le bjalo, sehlopha sa basadi sa Mamelodi Sundowns se thakgotše papadi ya bona ya liki ya dinkgwete ya basadi ya CAF gabotse ka morago ga go fenya JKT Queens ya Tanzania ka dino tše 2-0. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube, e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgatha go tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go sasa. Pule Rakgwathe o latela ka kakanyo ya maemo a boso. Thobela.
mogodi wa SABC ke go tamiša go tša boso bo šoma le khono re bona ga botsena fela kgonagalo tše di botse tša mare a pharphalego ka bogareng benaga bjalo go putla bjalo gore fitlha gona ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal pula tše di laetša ga botsena fela di tlabe di šišitše go tsena bjalo ka province ya ka Free State ga botsena fela ka dikarolong tšeo la ka moswane re bona ga botse le phorila magotwana le gabola ka dikarolong tša ka Kapa Bohlabela le tlogela pele ga lona ga botsena fela kgonagalo tše di botse tša dipula tše di botse di tla sarasara ka dikarolong tša ka Gauteng bona le go ka Free State go ya godimo ka dikarolong tša ka Gauteng bjalo le wona le go ka North West re feleletša bjalo ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal pula tše di botse ka dikarolong tšeo ba tirelo tša bosomagašo ba re lemoša gore a re tlhokomeleng re ka ba le pula tše maatla di farafarilwe ke magadima ga botsena fela ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal go tsena ka Free State ga botsena fela go ya ka dikarolong tša ka North West ba sa re lemoša ga botsena fela gore a re tlhokomele magašo re ka ba le phišo e ntši ka dikarolong tša ka Kapa Leboa ka bo Upington a re se tlhotlheletše mmelo ya tlhaga ka dikarolong tšeo ge re ya go dikgara tša temperature a re thoma bjalo ka province ya Gauteng le tlasa ga botse ka dikarolong tše re thoma bjalo ka dikarolong tša ka Bronkhortspruit le yona le go ka bo Johannesburg ga botsena fela ka dikarolong tše laetša le fodile re boletše ka gore maro a tla ba pešiše ka dikarolong tše kgonagalo tše di botse tša dipula go tsena bjalo ka bo Springs le lona le go ka bo Davidton ge re ya ka dikarolong tša ka Limpopo province le bona ga botsena fela maro a tla go pharapharile ka go kgetha dibaka e fela la fiša ga botsena fela ka dikarolong tša ka Mosina masometharo seswai go tsena bjalo ka dikarolong tša ka Bothando go le ka Polokwane le tla fiša ga botsena fela ka dikarolong tše kgonagalo tša dipula le mosarasarana e tla ba gona di fiša ka dikgata tše masompedisenyane re ya gona ka dikarolong tša ka Mpumalanga go ma-Afrika Borwa ka dikarolong tše le gona re boletše ka gore maro a ka peša ka go kgetha dibaka bjalo go fodile ka dikarolong tše dintšhi re go lebeletše le ka bo Lydenburg ka bo Middelburg emalahleng la ka moswaneng le bona la ga botse le tlabe le fodile rata e le 20 ka moka ge re ya ka KwaZulu-Natal go ma-Afrika Borwa mare wa sa laetša ga botsena fela a apešitše ka dikarolong tše rata tša rena di tlase ka dikarolong tša ka Durban ka bo Pietermaritzburg 20 ka dikarolong tšeo go tsena bjalo ka bo Kokstad le 10 go laetša go tlabe go tonya la ka moswane ka Kapa Bohlabela ga botsena fela ka dikarolong tše re go lebeletše le gona go laetša mare a tla ba apešitše ka go kgetha dibaka ka bo Makhanda rata ke tše 20 ka moka go laetša go tlabe go tonya la ka moswane magašo a rapereng gabotse go fihla bjalo ka boqebega rata e le 20 ka borwa bodikele ba Kapa le gona go laetša ga botsenyana fela go tlabe go fodile ka bo Laingsburg ka bo Beaufort West go tsena bjalo ka toropokgolo ya ka Cape Town 20 ka moka go laetša go tlabe go tonya la ka moswane go tsena bjalo ka bo Hermanus le ka bo Cape Agulhas wena le go ka Kapa Leboa re boletše ka gore re ka ba le phišo la ka moswane o le ka bo Upington 20 seswai ka bo Calvinia 20 go laetša go tlabe go tonya go tsena bjalo ka bo Sutherland wena le go ka dikarolong tše tša ka Free State go ma-Afrika Borwa le tlabe le tonya la ka moswane kgonagalo tše di botse tša dipula re boletše ka gore a re tlhokomele magašo ga re ya ka dikarolong tše ge re di kgaritlela ga botsena fela ka North West re bona ga botse le gona dipula tše di botse di tla ba gona go fodile ka go kgetha dibaka magašo go tša gona ke re mošate